Uangalizi wastamilifu watu wanzani wa hizi mbao za kimatangazo za Hiyont. Leo ritengeli ambavyo harma ila meri yaho mjuezi wa Moroni ilirjerijuwe namna wekao duwajireu yemaji haho yekao vala hatampaka demakatiano ngar aminio ka hawa ndo warambo ya ukai edeula watu wa pumba la mali wadhaminisha ila meri yaho mjuezi wa Moroni iliweneze maji uharma mjuezi wa Moroni vala hatampaka demakatiano. أيضا لو رنزاري جري جور هذه سمبابي سينما ضمانة واحد درجة هم جوا يزمروني اللي رجوا نمنا بيكاو يجستيون دي وهوسو زي صرافة زي هماج زي برنامج زهوسو هماج. بابا فين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الجستيون كيو جهوسو هماج. لم تسكتي ما بينوكايا يهندني لو نسوق مروكايا serikali wafanya zile jitihada zao watoa kubalamani la kiasi wa 59 milioni shari kubalamani dinu tikanzane leze banungo wakomori pia waeleweze na mwezi mnono dokari kubalamani dinu limka janikiwe la mere 59 milioni yinu kajanikiwe komini ya Moroni ukawo ndo wa ulema jianu wa ya Tsambaza sha yinu mapesa yanunga wana commission special kwa serikalini ikao sisi komini ngasi mongoni mwa ndikao ngarao jitu hamaye commission hiyo hautunda namna zihazi zifanyisha ebenge yaboyinika sura ya inika namna ya ujoheleza ze habari za hemaji ya nuro hasabu kaya mimi mrengo hazina la he komini ya Moroni hauboshile ya marhaba rangu handani ye serikali neze juhudi kao wazifanya abo kati boshile ya marhaba amnamdo boshile ya marhaba wandika ngo ma concerné minhum le directeur général wa Hesoned minhum ministre de l'énergie minhum ministre de finance minhum monsieur le maire wa humjiwa waezi minhum tena nane SGG wa gouvernement ya hensi yinu haukaya wango onti pia wa deployer mayezi sonchashi na energy na jitihadi no muhimu wasaidie maraya yabengi abanga mtobe haize tosa za salamu ni shukurie jitihadi yinu ikawa ifanya hausaidie maraya wengi wa tanzi hao ndudine leze banu ukaye majiane na mnari ya jereo si commune banda si le rigerewe namne majiabe hao chasi si le rigerewe mapesa hemaji kama mtueleza mondo mapesa hemaji wa jereo si commune cha wa jereo ni dawla wao si singa sihamai commission ya uradito zenogozinzi fanshi riniki wa majangari ya jereo hauradito na uoni wa serikali ngari jerewe namna majiamu ya la dunia jereo serikali wa demande mkao wazima wa hatusi nao ya uoni wa ushindani tumbe emajie namna ya au hamweni raya karna ujua urenga maji au katika nasi ndio wana wondo haukanga wandu dese waile waonai namna majiani ya behao mirani yanti maji ya behao kiwanzani mirani yanti maji mliadi ujua kwesho da honi hahe ndi ati honi hahe ya bae nyumba o ya dormiene ndumeno wana yansi maji ya ujo ubeshe wa mundu personeli hafaida haheho waeche ho pangomda shay maji yanu maji kao ya sisi ndi wandoni dawla nganzao ya wasuli population yabo sisi yoni babi riveyeo ngariveyeo maji ya wasuli population ya Komoro yabo ni banurire hao ngaribe hao mamisihiri ngaribe hao mazisima ngaribe hao hama mabandis shahaina banu bihawe yabo ekamsihiri wo msihiri kao emisiriti yawe misiri kao ndio libru ya ukai maranya kwa jo swali wangu pia ongeze faida irudi tena o maranya wa johida kwa reba maji ndio handwe ngati ya mazisi mekawe zisima hizo arelele zitundu wasi ngizo liberte maranya wa kubadi wa hemiraya wa kubaluka na mtia mwashe simaisho de mwinyi wote mndo wapeu gujori kubalia rifanye haziyo rirohe ya tena rijimunde tena hango pande wa hema bandisi
mabandizi ndiri ya kaza mahali kao kabati problem maraia ngo hamazi nafasi zao wajuao warenge jia ebenge ngabo miraya ikao ngabo wangu wanzi hao weonesa mazere sosio sisi kajere wa maji nga sina muda wa sukume wala sisi kajao na majiunu ndani nga sina muda wa nsanu izo ndabo wa komori sisi nga sina ze plan wanu pia ze plan de travail za habu mongoni mwizo des abajanani hizo wanu hizo tranquille nga sinizo hama zensu nsanu za misozinu ribe abajanani de setu za timizi bili deja unao ndio wanu ngabo gobaju iwe na katingaribe hao ngabo tena juma mji ina katingaribe hao yabo ngaribo na hama bese wangu wanzi hao ze ngozinu ngwa déplacer mbabize ngwa mélanger mbabize situation haina usiku mirai no hankadunga ngabo mirai kao haina usiku ngaribe hao kadomili usiku yo ikanti quotidien haina usiku ngaribe hao mabeni maili hama miraya ya kanti mabandizi yaloshenda mabandizi shenda mumjoezi haina wakati ngatilwao haina usiku ngatilwao kadomili mabandizi ya shanga we miraya kao katunda rita mabandizi ni pasikala tima bandizi ngaribe hao mazisima iho siwe haka nzima usiku emirai ya wekaribe hayo leo siwe nga mansundi linga ndiri jobe hatena ile namna rini jerewe maji hahanza wangu tipia wa munde o harmo on va huswe mabandezi wekao ekamnya hansi harmo mra ngamuno mote maji eske mhana magardie yabo ko surveiller ya ukaya mruka tidarhu sobalia takriban ya mabido matano hujati maji pale uono ko vanu komini inuketi komini wa yochi shekaramba komini yawi iroya ne mazefu wa mira abamezi mazefu wa mira ngo madhamana wa hizi hazi hizo rudini hunu na mashababi wa miraya hata wanaume na wanawashe wajitolea hazila hazi zao kao ngwazifanya wa mira hao kaya ngona maluka mira hao au hazi zindo ajia mira hao kwa tubuje wajitolea wakanti harumira hiyo watundao hazi hizo raha karjahunda problem o mahala rakaranga problem mahala huili huraru riji déplacer wasi dasina soned de régler ces problèmes zakaya entre yahe o ingo andu rakarawanse maji ne marangi iba kabati udziro husun mwe marangi ya wakati warengo maji haukayo johomkinishi haraya na raia washinda nambabi kam sine security pale uondo ko karajeshi na rizio kakabati udziro haukaya gojokara yana raia hata wakawa tuendele pitali wala hindi mwanzo angaliwa wotoka mashaka uende ushindoni mwanzo ule mahindi wakamvurano mtuhambi ya maji kaunga watabu haina mwanzo tapilia tuliatini hata jehonde abaha karjahonda kisidai kawajiri ya raia na raia ukawajibana kazi jiri kajariwa sisi munu ameko mimi abara karjahonda kisidamada hiyo umshida uo karjo shida rutoe buhari lazima ngawe mshida hiyo ndongo sisi rakandara sisi ndiye banu rikanza sisi ndiye hapo hauone semaraia ukemajiano yanuti ya mno personeli ya bashewa hamundaya oda wani hahe shemajiano objectif nzima do wasulishi wa mahali kao ngaudoka approprié ya hemaraia ontipia wajue wanjie wa hemajiano ebenge eka ngabwangu wajeleza onai wafikiri ukabamya numaji kao mjudoka mi fulani hata fulani amparo na mekabala njarere wa maji muhangu wa wala njarere wa maji ndani njentini wa muhangu yote namna sisi fanya uhazi eka zenogozi wa sulimu wakatinga boko hata kwa parao mesulemeri wa mtia maze zibutana hizo sisi ngarengawe initiative hapo hau endari verifie si ujari mwambia wala shefu hapo kanono wa hamyabo silwana maranyia wajondo ule hamaji kaire maji atwa hamumsihiri wa homda huo au riendera tie mahala ngwaji kwa maranyia ontipia wajondo maji yake ebengia wakanza rionese ukahata mpakano sukwa leo kabati hata problem rionese tena ze effort neze jitihadi no mjito leo ikawe serikali hatu ngefanyao hamale suala linu hakari mambiani ukaya ze ndongozo tipi ya serikali do wafanya sisi ngasina aningasina msanganyi wa hapo sinao no mpalano hapo ya kasisi do wenye mji do wenye capital
ngasi wazima sha inu jitihadi yafanyiwa rezemani reze jitihadi reze mvuu hizo pia za daula za serikali ebengia rijo para rawarangalia au watoka urangalia washukurie serikali haka zinu kazi yaparo fanyiha leo zifanyiha yabo nana za sana zofanyiha zikenje mujuma zinu ikamizungu abenze ebengia ya miloka kama ndo afanywa mabititi ndo ashukuria Mwenyezi Mungu yuchisiza Mungu hainjesiza Mungu ndo afanywa zinji ujuma bala ebengia yo dubanda tunadari pareni ukakatsure nga wakati mwinji sharikanda jeremelezeni ukaya kuwanzi hawa kwa sisa mazere sosio ukakwacha boshi wa maji ukabati maji ntukume ntungabi sisi ngasima dhamana ngari aminio lizofanyao ikamwa jahunu hajau zisa ukahomdani hatukujina maji ngari joto efeivanu rimonese mem ritoneze image hauka haina bamile hao maji ngari fanyao image ze image hizo tarehe hizo banu zikalanti za ngari partajeo zikalanti za banu ni mungu jamba kajabisha wa maji ngasi na nsukume ngari jomo ndare batori monese ze image uka inu ntwararu na ndorabe maji ko hamyabo hautongeze mara yonzi pia ohunde maji kwa rumbie ebengi hata mpaka ndabo ngari joka jumo mparani nyonzi pia ni mlo wa dunia ke jumo utunda za ngozinu mweona uze jitihadi fanyo ni serikali hasibabu nitaba majika wale mwenzi ne ajali biti ya rehunda ya hususha estima shasoned ikawa mungu jendie keti hale bamshigise kama ida ya hemaji ya rejei hamunji wa ezi hedi ya nadhimu itongeze wanati warefia kwa ruhama zitabuzimu hata mpaka na yabo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba.